Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengoro James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba goikawe bursary in full inda abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application tinchigenderete asamange nabo ukubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Jumanne yo mweri okigima yo mwaka bw'ekiro 2025 ne chinsa ibere boigo gose kionga chinsa ibere kyo mweri okigima kyo mwaka bw'ekiro 2025 litukeliga lya lero lire lichitaliki 30 cy'omuthenya wa kabiri omwaka bw'ekiro 2025 na umuntu muligera linza chinda onya kwa bwata karengera likende kwale gukora omwaka oyiga o 2025 igotigareti litukeli molioka nyaraka bagwikirania alionzi kwero beriti gukora ntirwikirania tabenga angyo kandi itabineti umwaka 2026 ikene kionga chinsebira senchira yobwikiranu njeri gongoro kwa runyo toto nyangiri kuranse memenyelio ni goto kubwatirana Wilson Makoli na negatiana kwalganirie magaro ya lero makes a difference. Hata nisipokupea chochote kama mzazi, bora nikusaidie watoto wako wapate elimu bora, kuwa competitive internationally. We will conquer the economy of this world. Obuyamboleo ase ogosegeta na kubwatira ese mikoboko inengwana mujumbe w'ibunge ya West Mugrango Mosike wakili Steve Mugaka. Msikuwe na wasiwasi sana kwa sababu hii ni maneno mpya, lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia maneno mazuri. Mujumbe we county ya Nyamira Mosike Chilfsha Mumanyi osegeta obonemereria igoro yo muberia umuya OCPC. Ninje byatangate gwata kibikamanya kumbwata bikangira ngachigoturo muse eria kabere karo byacha
wakanyorana arengeka omo MCA bwe ward ya Itibo Musikirameki Onyancha kwe murugania iguru bosalia ubugente kwane kiwana mono ase chinsemo cha Itibo imebunge ya North Mugirango. Mwanchu muligereria kionga chinsebere niko toko cha kurua ase ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ase omujumbe bwe bunge yu Muske Steve Mugaka anyara kabaga koboria chikanisa kwera chingake na gosabira ainse anamana wa chingake chia mutimuko ye atigarete amatuko amakaigo gose chinza chingaigo ene tunyaga bato gutambuka omwaka na yango bwatakana amone mbaso kona chipara ya nyara kabaga kwaneke ya aga kwaneke chinsemo awasa banda bange basiria magemabo boigo Muske wakili Steve Mugaka nigo boiga kwanira igoro yesegeto yogosomya abana agekogara chisemira chie ngenjo na ndishira chikokonya abana samatukale bosio munago tumanyi mulikito fatikari Gisemba. Omubunge oyo o West Mugirango Muske Stephen Mugaka nigo ase ntunda yende arereire chiamate chionsi echo chiasiria abamwe abo ase chinjira aho ase omutienyi oyo o 12 anene ase bunge eyeiga ya West Mugirango na nigo bono airire chingaki echi na kuboria ekanisa gusabirania omwika oyo mobe wa makweri wetirare buna toguche gutacha omwaka omoya. Na katika huu mwezi wa Disemba peke yake nimekuwa na matanga zaidi ya 20 ya watu wangu waliaga katika barabara, 2 wangu hapa Gesore wakaanguka katika ajali kwa mjengo na wengine hapa na pale. Father, mimi nafanya prayer request. If there is anything I or anybody in this constituency has done for us to suffer this wrath, I pray that you pray for us. Mungu aturehemu, tukienda mwaka mpya atusamee na kufunga pingu hii mauti isipeleke watu wangu vile imewapeleka. Gukwanira igoro yechisemi nigo omubunge oyo asingereire buna nache kugenderera koroisia ibirasia biya ase abana bagosomera kuchakira omwaka ogocha. Nimeinvest katika mashule yetu as priority number 1 na ninaahidi kwa pesa zetu zote zikikuja bado nitang'arisha shule. Ukiangalia madarasa on your back, pande hii inakaa tofauti na ya pande hii. Ya pande ya kulia kwangu ndio wajumbe walinitangulia walituachia. Hii ya pande hii ndio kazi ya mikono yangu na ya kura yenu, na ndio zote za township nimefanya almost 40%. Najaliwa tutamaliza hiyo safari kabla ya 2026. Aya nigo akwanwa ekero kyomoyega bwebirero byokomwenia omugaka David Mugondo omambia bwekinyoro kia tente omoyega utanganwa n'emisa encheru eyo yarawa n'omusasiroti Lucas Mong'eri oyonere obasegeta bakristo igoro y'obuya bw'ogosomia abana. Tunasema mtoto ni wa jamii, mtoto ni wa Basungu bana, it takes a village to bring up a child. Mtoto sio wa mtu mmoja. Unalea mtoto kwa bidii peke yako, lakini baadaye akiwa daktari atajibu watu wengi na atasaidia watu wengi. Kera abantu bamitoka kuswa mikomo zogasa miro mwana. Leo tuarenda mwamu. Leo tuaralivero. Mwenzako akibarikiwa shukuru nani? Mungu. When a friend gets blessed, you also get blessed. So kesho atakuwa daraja ya kukusaidia. Huyu baba amefanya vizuri. Namwambia Mungu bariki baba yetu apumzike kwa ama. Ensemo yaye omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka nigo akwanira igoro yemeroberio eyo bagendrete kubeka yogochia kubaga chipasari. Ninajua education makes a difference. Hata nisipokupea chochote kama mzazi, bora nikusaidie watoto wako wapate elimu bora, kuwa competitive internationally. We will conquer the economy of this world because it is all in the software, in the brain. Kwa sababu nataka kuwauliza wale wana watoto wa kwenda shule, tafadhali ombeni basari. Kila mtoto wa West Mugirango anastahili na atapata basari, lakini msaidie tu
afanye maombi. Just do the application, ingine niachie. Inko ripota Gatembe kurwa Igatente eye gutuka imeye ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Hisemba na mwancho muligereri akorwa ase bunge kitu cha South yue gutoka ase county ya Kisii litukulia lero niga wamenyibanse mebeso kana gwichira form chichi pasari egento abc yo majumbe bunge yo musiki Anthony Kibagendi yani kiribuna niko bonsi bali baranyara kwa bagwichira pasari echo baraya bakonyora pasari echo getamero kende gyonzi geteyo bunenjira yamwe gusira chiseme buna gutumanyi mulikito diponi asanya Abisi yekigancha kia NGCDF imeye bunge ya Kitutu Chache South. Ise yoboteneri bo mheshimiwa Anthony Kibagendi ngobona yesoke yeritangani bosibo mwaka muya o 2026 chingaki bachakire gosegeta chisemi ase bachaka bene omurubulio bwoko na form jeji basari asokwaligania masomo yo mwaka muya Samali tanguru kwa Edward Mungale na channel coordinator yo mheshimiwa our super MP honorable Anthony Kibagendi ngo coordinate nyetie kengima ale ngaiga kusupervise ko make sure nga kila muntu onyolire pasali yo mheshimiwa honorable Anthony Kibagendi na munyo kire chira undia nga isato nyanjwa chikoyara na ande na munyo kanuji lero na retana boya university and Tibet na royal lead Samali tanguru kwa Siago Joseph Anchuru mwanafunzi ndabo mwako kane ase skuru ya Tomboya walende tangani kamsandu kwa hizi somo ga wetera se basi Kibagendi na chairperson ya CDF kuyole Alphonse wesi wa apply na bagora nyumba ka no bale munganko nyorale gusangana bamenyibe bunge yo ya Kitutu Chache South ni gobono bagokeire omurubulio yoiga amalita ni nguru kusara kwa mkamuse ingosoma Platex Technical College yabeire ibasari ya mheshimiwa imekuwa imetusaidia for long nchikorona gachagiti kusoma first year mpaka bona na ikireiga na ibasari ya hasomeri noemba nongo chiwankonyere complete nipate documents zangu zote kumbwa toko semelinga gwetera asole na konyekire na inche na nyolire epasari gwetera aso amasomo ane na cheko somera bagotu rubulio ororekana gokonya abantu bonsi boncheri bonde botayo chipaseli chiale kuruwe gwenga kia maega ntwale konyora bono nche ngaji apply this time mheshimiwa soire obugambi kanyora ngana nyolire paseli nkosoma Bugema University yerona renge secondary etu ariko apply na ndo moibori obugati omwelio etakonyora lakini iga mheshimiwa gotoretera ngini ebinyoro tuacha tuabwate rororo at least tunashukuru kwa hiyo komenta nayo ni gobono baisanegete enchera abantu bonsi bagenderete kwenyorera in terms of fairness umugambi ga gukora mangana maya kurumaega in fact na gatumirwe abantu bagantumire go chimosocho twakabwatirie paseli paka mosocho ekara twagaikire mosocho twarwe chi form twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendero yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go mugambi buna koleta paseli chigoja within our reach tarigereria yagotebi arengereri mutu na ndakore gasi asengencho abana inchimbaro chekia gokora kuripotere kitaseni kia Gatembe kurwaiga chinsemo cha igege egotoke wodi ya Nyatieko imenye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ilitana nigonkuru kwa Dipon Hasanya na mujumbe we bunge wase mujumbe we county ya Nyamira huyo mayikanta muna women rep moske cheru cha Mumanyi ngabere bwango igakukwanira igoro yo murobeli OCPC asanya kabago segeta abeboli konyara kabakwa umurobeli yo gosaba gosegeta umurobeli yo kubatakana buna onyara kabakwa neki omanyiye gochia ase aboroki wana mono ase biegwa nejitaranta oigo ninganya kabaga kubolyo bolemereri kurwase abeboli na bwatane bounce chingake umurobeli yo ogente kubwata liberera yakoranga mbwango chakiwa nande turaika nonya no mweli gose iraini ntangani iyo mwelio munagotumwe mulikito Polycarp Okara gukwana chingakecho jerusha negateba umurubiriga no chukukine birengo bya masomo litangani gwetera so gwasiulia ebyegwa saboro kigwa mapema gukine mabaga yechigasi asebare
chingaki bakolera amasomo abo na kubarigania ase chiro yechigasi yabona iga Kenya umuroberio hata babaibuli bagwendete kubwatira koboko ase kilibuna n'ubwatogosemeria. Saa hii wazazi wengi wanatuuliza hata hawaelewi watoto wao mahali wanaenda kufanya nini. Kuna STEM, kuna sijui nini, hiyo vitu yao asi mnajua hata sisi bado hatujaelewa vizuri. Lakini nataka niwaambie ya kwamba wale walimu ambao wako na ujuzi wametueleza na ile pathway kila mmoja amechagua ataenda kufanya nini. Sasa mahali talent mtoto wako amepatikana, mwacha aende huko, aende kusoma. Na tunajua akienda huko hiyo talent yake ataleta maneno mazuri. Wasasi msikue na wasiwasi sana kwa sababu hii ni maneno mpya, lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia maneno mazuri. Ukwana ase ikaro ekyo kyarengete gusira bamenyi we ward ya Gachuba imeye bunge ya Kitutu Masaba ase county yo ya Nyamira Jerusha niko boigo haichaniro gukina kumobaro w'abantu basiriye magemabo na balia bagenderete konyorobo gwenia ase changitali aho kubwatakana no kubwatiranigwa ase mibasokano ye para obolia abantereba kobo maiso. Nataka niongee na drivers wetu ambao wako katika mabarabara. Mchue ya kwamba ukiwa unaendeza gari, watu ambao umebeba ni watu wa Mungu, ni watu ambao wako na watoto, ni watu ambao wako na wazazi, ni watu ambao wako na matarajio mbalimbali. Mkianza safari yoyote usikunywe pombe, ukienda safari yoyote usikue na haraka. Hilo speeding ndio imefanya watu wetu wamekufa wengi katika barabara. Asense mwende abatumeki bechipara nigo batebwa ko ababwatense menene asesegiye wetera soko enekia umubaro obwenerete ase chigari nase chipigipigi bunencheremo yogokeania ebikore binga bunebiga. Kiona gari limecha, don't force yourself kuingia so that you overload. Sometimes overloading huwa inaleta ajali. Kwa hivyo sisi sote tuwe waangalifu. Ukiingia kwa gari angaliana, mkiona kuna mtu mwingine anakuja beyond what the capacity ya hiyo gari, muambie hapana, tumetosha, ambia dereva aanze mwendo. Na mkisikia driver ameanza kuendeza kwa speed ambayo sio mzuri, muambie aendeze polepole ndio mfike mahali mnafika. Nkuru watirigeta seni kya Gatembe kuriga Bonyunyu ase kaunti ya Nyamira literane nguru kwa Daniel Untiri. Mwanju muligereri Daniel Ontiri na Polycarp Okara malita utaligo chirana no gochirana lakini sega bana banya oranga abrukanire hojuwa korugo Daniel Ontiri tari Polycarp Okara bana natika otabali tangani omo konyi mo mugavana gwe county ya Kisii omoske Elijah Awobebo nigo amochiri egatia barai na bana siasa ase ogo takora siasa chiekene moske Awobebo yule ngukwana somo yogo bwa matanga imeye wodi ya Masimba ibunge ya Masaba nigabolji abarai anemona barai bage siasa kwa ene kibuna ngokarwali siasa chiekene patari kungaina abananchi. Lakini bosi ominto injege ntunganjete in this life ndogo kwano bumaene. Number 1, ntuanya kolika bantu 500. That is a big lie. Abantu tuarikire igobare 108. Asa abantu 8 abanyali bari igobare 11. The point is you don't know them. Abandenza abale kwabulia eka ntungaina abantu bako chikoli kwa ba 500 mbono bale rogena abantu ba ECD 200 aba public aba mangana Ministry of Health banyagitali banasi na ubale 300 total 500 igo nturarika ndogena bakorteki bari mura to kwa na bosi mtu akitingo kwa tingo na baba saba ndo bami ndo antindi ko gidai mu muri no mai tole mwana ni mwana ntali kwa kutindi kwanja amarita na leka kwa ndetera baba shortlisted inkanga otebenga na koira marita ikomi kosomera ngebere make sure bakoreki babere shortlisted. You gave me nothing. Enjo bisi to kwane enjo no eni ko mwana one tata because dari mono chikolo taki chire nani da tonde tere no ambo nyali ko nyange ga sa bantu baroji onye mba ko di ko chu kompekera magisi ko ya ga tongo ko kya timba timanga na manga ntiri ko nyara ko bia
mbuya kuri yobogambi ntunto rigokana lakini hesabu yegwako enjinga tunyasangete kiane hesabu ikiagera natoba abange natoba 200,000 voters into tuika tito konyara we need igesangina abandi eka mwaro siri hesabu uyu imanye gosoa. Number 2 nonda hali muno mwano ino umunyali bali kamili ikiagera ntatura irega kabisa bono toko teba ngaki rusi mata yerogora moto ngine unity bono ngesabu yasoire. What is required ngitindi ko teba kali lazima to kwerege ndeke mbuya nimboru byonsi lakini nyoro bukimo bwaliriri wakale nakale na chinga keche mwanasiasa kurwase bunge yo ya Nyalibari Masaba ibo igorigetie kirwo kyobo jumbe hasoba chali bwe mwaka bachirwe na 2022 serieta pen momanyi na rani gabodia barai bali barabisi kokora imirimo ya bobo ikiranu baragebeka siasa ensemo asanya ko baga komochia ase okwen kira ensemo ya siasa libaga bakwenekelia abamenyi gose abagusi na bananchi bonja sobwamo amagendero. Mheshimiwa Bonyo okwani yengo lyale kiro kyo MCA njena lyete kiro kyo bochumbe last time bagante bitinda isana ona nane ngajanga tabale negati musaja ta kurugeti hana no otole chikuranga de chikale 2027 ona iga ngote yabantu baminto anybody or sitting ochoriru ayegwa kedu chukura nabantu bonsi ipi ngabu nubonyakabu mundakabu mandukwa kambwa ese myaki yetikali tebere gakimoko raba na nchi baitegas ama tukaya gaite makaigo tema kubwata na mwezi se iteriko konya kende yons odeba sama tukaya tikalite weta national government weta county level utakira baka MCA ko park tikana magana siasa bonega kore raba na nchi gasi bonega embure gutwa chipare cyangere gusabika amori go chinyagitari tayo mubwata namo kwamane tutwese abanyalibara itukolie sirimbi utokobuga tutakwira negati twese abasaja ntote bani umaene nabali baregeti wigatoma ke platform yawo ngiwakorete ono nando mabuja utokote bisiasa ende tayo nane nayo chorire orere muna abaika sta abakorera ekero chiskuru che urwane yana ngokwana iga abana baye kuchipasha esenga kiye bona iga amale Christmas yare back to school ekale next week 2 week bere chatingere back to school onde bwesho chorire make sure abana baito banyore chipasa chingiya abana baende school mwana onde bwesi kwa maana system yachete mwana to yokuirula class mwana to yote kwa batande school na mwanchu muligere kupatikana amono komentakana kubusali na boigo bakabago ime yegwode yaitibo niko mwe MCA bwode yo omoske rame kyonyanja yo maikata bona inana agandi chinsagi chobolendi gobo chinsagi chobolendi koimokia egetambokero na kwanekuna oboleni gotingibole chinseme chono busali ngokorbole aniga gocha chingaki obotukobo kerero abantu abo batamanyakanati baba gosaga nanga iyo ya muromu abo na gosalia chitirisa kobale na kubale ngenekerenga getarabanyakana goikabonoiga ndo muka muromu abo MCA first born umumuro Kendrick Mbati abande bachite butko bware gukira lero ubuki butko bware gukira lero tinza round ilikuwa 2 to 50 saa 8 na dakika 50 bakaza na baba gitekerore bagake getangani nilisikia ndio nikapiga ndulu watu wakatoka kera bantu bachite baka nini wakadisperse ngabuka ngasoka nganyora batire birole by the way issue bono ya very stress ase kenyoreke kyanya bunge na imekuwa shida sana. Mimi naomba
umweshimiwa address isiwe ya yobosari yachire igoro mono ndokumanya ingi babwate ndokumanya intention babwate ase eng'encho ntomaitingi kiagenderete naende bono yaretire obwoba yabeire na nokombera timaiti gose ne patiembe ase eng'encho kero okorigereri last time ritang'anikere ibago biachete ninche biatangate gwataki bikamanya kombwata bikang'ira ngachigotura omuse eria kabere kero biacha bakanyora narengeka konyora nachire omokutano narenge mokutano Kisumu nari babutorete etirisa bakabutora emirango lakini mbaika goika bedroom yane kero bache eria gatatu bagacha chisese chikabaobia bagatama bakaro banyona chisese chiabeire bobe because korumaga nabwate sese mbono nacha koreta chisese na tiga chiatomea kitwa barati bono neke kiabeire gostuo konene sana ase eng'encho igano endugu yane emenyete timaiti intention ki inche nateti abantu nawe baitibona ase eng'encho ya insecurity yabereire bobe naende ninche ntagetiri kerensa eibago karo bigocha nsobe enana my family members mbabwati morembe oigwete buna oteba no nukurara kwabeire gasi enkobi eibaga ebinyugwete biachete botuko mbiatagorete nyaramba muratare ngororo omonto orenge nomong'ina bweka bagataka maybe basoe nyomba gose bagataka maybe abantu baturu babwate rusiko bang'ente rusiko so igo tiganga address na security yabeire ase ward yebobe so nabana bateye Elizabeth nero mo hospital commander nero narocho tu no county commission ojete no mogeni nje nare ngote na tiga to make sure na e ward ye itiwo ya twa security erengia na ya matearira ni kwambuka uyu asiri oguma bwaye no mwana waye asomba sakano mobe bwe para chinsemo chia ekerenyo na aba ugose na aba mwabo nigo banyarka bakanyora bakonyirituko liarero korwa ase aba boli babwate ekerengeri kiya ni mono korwa ase west korwa ase ebunge ya West Mugrango na nigo bakorwa ase chinsemo chie kenyoro kia kenyenya na nigo banyaka bakorengambya mono kobwatekana amono gosiro ko korwa ase mwana siasa charama migosi oyu orokiri kerenga gyo koligia egero kyo basana time ya county yo ya Nyamira amarieta nengor kwa Charles Osumo oyo sote elinde aiga ninkande oyo nyore toba kong'ubo igaro mwana omumuro minto igasiretie omorugi oye Lilian kwambuka amono omwana Jason Arnold bonsi bali Nyamira mochari ntogenderete program chiko chikobarusiga ari tukolia lia Ramis tarehe 1 toae ni chuma tarehe 2 na ile nilimbia mono ase bali bagenderete gotokonya uno mweshimiwa Jeremia Migos no mwana oito oyo koboria wa senator ase Nyamira county twatebire mbia mono aso gotokonya gwatokonyire chibando gwatoire ebiasi gwatoire ne cabbage na ende mbia mono kiagera gwatebire ngotokonya ore eas oyo gotokonya korusia emebereria ari Nyamira chengwa ngambia mono aso bali bachire na abandu bataracha na bona awo Jerusalem mumanyi Walter Chanwa open mumanyi gavana na bali bandu bose ntarakwana bataracha bateme kucha batokonye kero musipo no monene at least nyarenga twa konyire abo twarusire mebere kurwaria twayikiriga nkaga tukora masisi ayakare ichuma tokomera Aramis tomoende ichuma umuchango no genderete litukuria rero na kora nyuru guchimambi na mambiende still na bato welcome Douglas Mangare Monda nigonde omwana chief tasotel aiganinga twabari kanisa na barayi baito asenge yuko cyo gutubwatisia asenge yo mushibo yo kasenya itu no mwana umuchango lero ntwabwate nyabara ibire na nento bwate ya Nyabinge na nento bwate Kenya center mwancho murigererie togosaba okwabera korengana na murikayo nyaraka bagweta nsabo ase screen yao
ayanda abo nigarorekana kabwatu bututu kana bokaigo kune twasabirwo kwabira kubwatikana amo nayo onse gwikira bumunju mulige no tokorera nsamega entangani ekionga chinsa ibere asenjira yobwekiranu asense ya kabere niko twachikomera na asense meli maketha na okomenyo kuyake bocheno tugiri gusangana Dr. Kena Mose onzari gukorera omwaka linde tunyara kabanta chento kumenyanga nyagita World Fit Health Center ngi iranya kabego kwana ase omwaka oyo gochikoera angyo naboigo ngero beretie so mwaka gochiko chaka litukoliko bwatia angyo njeri ngor kwaro ni ntoto nyangiri korwa sansa memenyerelio ni gotobwata na Wilson Makoli naboigo kurwa nsama ya tanisho ni gakorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kandi gotolo bya ya Gatembe TV kionga kya musi. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania